mayam handak laiba hapta sigi card reading haipatang yengminarase ko card reading sida ngasai ge koina khandoriba pot se hai tare ko crystal di thamme crystal se karamba crystal no 7 chakras ki ko 7 chakras se koi first ko akoi gi crown chakra lere crown gi matang da third eye lere ko throat heart heart ki matung da solar lere sacral lere root lere ko aro sida ko haidi chakra meditations aina hana tawbiyo ka habu health issues kumba leiba ngai hai tare ko hadi amma heta hai tar ko hadi ai do kemta keno tawde hadi sina bane khot bane have loi to tho se badum hadi chakra healing meditation se koina tawbi be ai ko hadi si je card reading holding ya da ha petang ai share torung ge ko ado sida mamang da hai ko hadi chakra saira ga kadai de lei sida ko ko gi body gi mayai se da hai tar ko hadi wheel ni na chakra hai ra ga di ko ado si je ga lei bane ba ga khambra ado do kamai to ga da ge hai kan chakra healing meditation se kamai da hadi karamba mong da tawba ya ga da ge ha chanting mum ba tawra tawbiyo ba kwai first ko hadi mid ushalaga hadi phambagi mong se sida leire ko dum hadi sida makha da leiri ba keno se da hai tar khungai chalaga phajana phambi re khotli ren khala je ba aduna tragana kamai tawge hai kan da ko akoi gi khungai chalaga phamba ngam da ba weight kum ba he laga di adum ko sofa da kai da phambiyo ko khong do khatang ko comfortable oi ba mong da thambiraga sofa da phambiraga ahan gum ba leiraga di ko imung da adu sigi pot se ko ahan da kai da share to biyo hadi ai gi parents kum ba leino ko hadi angang hadi akoina khara nahana yengboy taraga di imungi ahan gumba kai gumba da share to biyo ko health issues kum ba leiba se hadi kheta da oraga so balance loina mag leina ba gi da mak to ko ado kwai first se da om ko sida jo om maina ire na ko sida budi moi gi kaino sida hindi da word pudi ma'am iri ko hindi gi mayek pudi ma'am iri ado kwai first ko om chanting se om chanting hadi om haina shon doi ne ba ko aduga ai gi khut se kamaina leiga da ge hai kan sida si ai gi khut ne na ko hadi sida na makut se smile toroga leino ko sida di itam chambal se ek simple mudra ama khatang ne se lei sidi simple mudra ama khatang ne hadi mudra sing da hai petang ai share tor ke ba ko khut se ko loina mak loi lon chanara ko only khunau bi sidang hai tare ko ai gi khunau bi sidang hai toroga si thabang pal thambire na ko khut se pukhal aga sai pa ji thambire ni na ko hadi atai khut se loina down aduga khunau bi sidang touch toroga adu sida hai tare ko om se aina Teno haidi ko 60 times kumba do minus shon biyo 1 minute oil na ko daraga di haidi eno humpurak shol laga de kwai first ko haidi khoi crown chakra da work tawge haraga di om lere ko matung da su om ena shol sai ko haidi khoi gi sida su o haidi khoi okara gi type ta ma lei trust su ko si third eye chakra da su om shol sai ang shol sai aduga sham haina sola sa ta hadi jam na hadi ngasai gi word me am solo ningjang ko ga dam ni na hadi sida su dum om na hara se badum second gi da su om na ha da second gi da na kamain to ga da ge hai kan se da ko khut se hadi finger di loina cross ta rani aduga ai gi khudom bi ani se touch so se da na ko ai khudom bi ani se touch so raga hadi thamba se na kadai pa thang ga da ge ai gi pa pa se da thamba ga hadi sida su dum o moi gera hadi hadi ahum se gi manung da amma hata keno to bo ya ta ngasai do na hadi yam na ngasai loina ma ningjang to na ko second dasu dum ai yon suggest to hara ka di o maina dum son biro bodum ko si sina akoi gi third eye gi ko aduga mathang de throat chakra sida na ka maina to ga da ge hai kan sida ko finger di cross to gani ko finger cross to ngai ngai to bodin smile kana to roga to bodin ko handa kisina finger cross se ka maina to ga smile to re no ko finger cross is maina to roga aduga akoi na khobi ani che touch to rani na ko sida na muk thabak to thamba do comfortable oi re ba si sina kai thang ga da ge ai gi sigi mapa se thamo ba hadi khoi gi khoidau mapa se thambi ba hai ta finger se smaina makha da cross to rani aduga si khobi ani se touch to raga aduga son ga da ba chanting na ko throat chakra ge se hum ana sang da ham hum se ko ngasai gi na om le re ko handa kisina hum ham di oraga song khoi na son ba se na khatang sang tak na solo ba haina smaina son bi ba ko si sina akoi gi throat chakra gi le re ko ado mathangi chakra se kaino akoi gi heart chakra gi ko heart chakra da di ko sida leiri ba mong se hai tare ko khut se koi gi khubi ga next ki index khudum bi ga se touch toroga se leire ko aduga son ga da ba magi chanting sina yam haraga di yam ko yam mai son do jante ko hat kedang sang na di ching ga dam ni ko sigi pot se yam smai toroga hai di
60 times kumba adumaina gumba tawbiba hadi 60 count chatlo batagadi ken minute ama ani ahum da mari manga taruk taret hadi 10 minutes ki manung da loina mak hai tare ko chakra mayam se loina mak cover up tawba ngamna bagi damak ta hai tare ko haji kadai yore ko third eye keno da heart yore ko heart se da yam lere ko mathangi sina ko ram RAM ko RAM se koina pronounce o matam da di ram aina oire tagul sidai sida akoina chant ro ko matam da di kari hain tawgani ram haina tawgada ko adung magi thamgada ba khusa sina kamai tawgada ge ha matam ja koina like khoiram bagi sumaina yung na khoiramina ko lai ja hajikna kai tawda khutse sumaina straight ta lakani ba si ai gi body ni na ko si ai body ne body sidagi sumai tawraga oina hadi khubi ani se makha da tahan bi ko aduga sigi mong se da la aga aduga ngasai gi shon bagi magi keno sina ko akoi gi keno se mathangi keno gi se akoi solar chakra hai tar ko solar chakra gi sida akoi ne son gadab se ram ko solar chakra se hadi akoi gi sugar gum balai ba ko hadi insulin normal ga lai ta ba gum balai na ko adu balance to da matha oi gani ko sigi pot sina ko heart ki mamang da bud en explain budi phnam ta gore ko hado sida hadi chakra ngai gi keno me am se mathangi dina hadi sacral gi sina karam bano sacral gi dana hadi amuk le na ko hadi infertility gi problem nei ba nupi ngai gi oina haraga especially nupi mcha ngai hadi regular gumba oidaba hai tare ko thagi koigi cycle gumba se ko dumba se atu da to bibe ko atu nga sai sidana khut se kamai to gadam no hai kan sai ha madana smaina to gina ko akoina eno to ma throat ki da ko si jina hadi khanda kisna khut se amagi mathakta ama thamena ko aduga khubi ani che touch to gadabo ko aduga son ga dori ba chanting sina kaino hai matam da vam VAM ko VAM se kamaina son ga da ge hai matam da ko vam je shon ba matam da ko haidi vibration thokani bachin manda thokchno bodo do ado si se haidi akoina hai tar ko haidi ngasai gi aina haidi infertility gi problem male ngasai gi ado aina minute ama solo hai bani sida 5 to 10 minutes ko bataw biyo sigi matang sidana last ki katanga ko last ki root chakra sidana akoina amuk tawgada ba se kaino hai kan sida ko root chakra sidana akhoi gi khut se sumaina dum le rakani ngo sai aham bagi akoina haidi heart chakra du joina root chakra da su sigi khut ki mong hai tare ko mudra se sumaina le rakani ko aduga amuk magi chanting na karino karamba word no hai kan se da lam LAM ko LAM se lam mai son badia di ko khatang sang tak na solo akoina chant to go matam da ko lam sigi keno sida hai tare ko smaina se sigi mong se dai shon bi ba hai tare ko adu sida hai petang kitang changdo krani video se hadi sigi matang explain to le ram ne na ko adu sidagi hai tare khalla se crystal myam se dai khalla se koi gi khoi first ko crown chakra khansira third eye khansira throat chakra khansira heart ki se khan asang ba se khansira natraga angapan ma chu se khansira orange ma chu se khansira natraga angam ma chu se khansira sida lei ba myam se ko sida khan bi ra se ba handak wiki ai gi lakadori ba guidance hai tare ko weekly ki sina aina mamang do hai gre ko weekly ke na happy sina kai gi no hai kan se da khoi gi haidi daily yeng ba ngam da ba mi gum ba lai na ko haidi thaba ingkhang cha thok gum ba lai bani na haidi weekly se aina thoina sunday gi ama special oina sum hapani ko three 4 5 6 and 7 ko I think I say loina salega side am da thang grasi ko chile re ko hum maybe manga tare card se amamam khatang oi lawthoe ko amamam se karamba message la ke ha ba to ha petang ko chandre loi ma kino sida ko ai camera sida ado ha petang thangala goi no lagi ko quite first la I say ai di
sida ai gi oina hairagadi ko ahamba crown chakra khanba ngai ko hadi kenoma gum lakpa yai ko hadi kind of new opportunities gumba haitare ko ai gi oina haitare ga thabak inkhang da haragadi aphaba ma lakpa oina oi hadi nahangai leirakpa haitare ko nahangai leirakpa hadi ayet apan haitare ko ayet apan haragadi kaino har ching se later sida makha sida ching se leino ko ain explain to matam sida hadi card sida gi hypet keno toroga hadi worry se do maino aina hypetang li ko to matam sida hadi yeng ba su nungai na ba haina ching se makha da leba ai khutna mathak da leba ching haragadi kaino lambi leba matam sida hadi koila saba lambi ama lei plain ne ba do di hamna smoothly chatpo do ne ching haragadi obstacles ne ba amorom da haragadi obstacles ne haragadi kaino ha matam sida nung thaba kaino leirak am da chat kan da di kudu la adu do smoothly chatte dana life se ko aro si se mathak ta thangal eba pot se mathak ta thangal la nina nangi nangon da lady ba nangi hoju lady obstacles me am se loina thangal e haidi loishal e haibagi kaino ne ba message ne ba se da hai se ko adu nga sai gi thang ke ka so mu yaw bani na ko se da mu hai se koina haidi sum sokpa pan ba kot ba adum ba su khatang correction view ko hadi adum ba su khara leire ko aduga adu hadi aphabadi oi ko sida hadi crown ka la ga mana ga mayam tawraga hadi crown ga ha ga di success ne no ko hadi success ne ha ga di aphaba kenu makok thong matam da crown leitra adu duna hadi crown gumba ga leiraga hase lei ga mayam yawri se hadi aphabadi oi ko aduga amuko hadi sida mu hai ko message sida hai ko hadi nangon da laktori ba opportunities kari kra mayam se yam kuina di leiroi ba hadi lakba matam da ko hadi yam thuna aina tap long lo ho ba hai ga da ne ba swai long na mangi bu ogani ba ina khangau da bagumba uhau da bagumba admaina he oiba hai tare ko potse sida leire ko hamba gi se ko ado sida zo hadi relationship ki da khatang ko relationship se yamna phai so hairoi phatte so hairoi neutral da dum leigani ko sigi potse hamba gi se ko aduga single gi oina haraga so matam khara pi ko ani shuba se wakhan se yamna peace leigani ko hadi ai yamna peacely yamna patience leina hai ta na hangai hadi chawning ba khoning ba mayam ma leiraga su hauji ki na di hadi wakhan je pura nungai na ingna chikna leiba haibadu oigani ko ingna chikna leiba haibadu oigani hatu decisions game ta lobi ganu thaba ingkhang to bo ko matam da ko aduga hadi problem gumba la ko matam da ko hadi phajana nena ta na loina mak sort out to ba ya gani ko sigi matang sidana aduga relationship ki matang da haraga jo ko relationship to dum tapna chatpado oi ko tapna chatpo oi hadi couple se ngasai gi pullaga hai tare ko na baini na pullaga hadi problem lang matam da hadi husband wife se amana amagi support tong naraga hadi adu problem do solve to bongam gani ba relationship ki haraga di adum se jo phabo oi ko ahum suba di am phare ahum suba khan bangai hai tare ko hadi throat chakra khan bangai gi na yam phare hai ga di se lovers kat lai ko lovers kat ti amung shina na leiba khopa adum ba leire ko adagi hadi pesha nung cha lakpa pesha attract to bo khopa adumaina ta gani ko sigi pot se ma hai tare ko ado single ngi oina haraga su aphaba kananu ma lau hai bagi khoina ngaraga leira se adugi pot tuma su ko aduga sigi oina haraga de sel thum lakani imung manung santi oina leigani ko ado mari shuba ko heart chakra gi se ko hari thaba inkhang gi dadi yamna dum phai ko ai oina haraga di hari mina masa khangbi ba adagi hari thabak se phajana aina tawri ba thabak tu da growth ke ka dum leini ko adubu amarom da dem kain taro ke hadi imung manungi kai ke hara ko imung manungi problem na maram moira ko hadi thaba inkhang de kitang shora ko ko adumai legani ko hadi leina ko akoina maune natraga hadi kaino ne na khalase ba mau gatangi wasuna taba nupa ne na sukhala se ba ngasai gi imungi leina ko imungi wari kaino kara halena ko imung da jik thoi ba ko liba leina ko an ngai sina ahan haraga di ngasai gi family gi members hai tare ko ngasai gi mana tawba thabak sida ko family members sing sina ko yamna tawhoning taba ko taba adum ba khatang khara dai taw gani ko ado si se kitang dominate tawninga ga leiba adumaina oina oiba do hai tare si general reading ni ko in ai gi se aduduna general reading sida haidi keno tauba hadi chana taba haiba keno legana message just guidance ne bang hadi handak hafta sigi energy gi matung ina hai tare ko adunga sai hai tare family drama se amna leibo do maga hai tare ko hai emotional kani emotionally ga yamna down oiba adagi aina tauge kain khallaga hadi athing ba ayada pan gumba adumaina gumba oina leibo ko podai oi ko aduga mathangi solar solar chakra gi sina kaino hadi thabak yam yame hauji so responsibilities yam yame ko thau yam yame imung du thabak yame mapan du thabak yame ai thanda lo hona ri ko tawri se ado ai mingon du haining de bam nam ka mingon du haining de hadi ai gi
asida hairani vena ko hari sida hairani hari ai haining dise kai gino ha mata masada katang stubborn oi ba hai tare ko mi se stubborn oi ba hara gadi kai no ha ga anam kanba hai gadra hari ai di hai roi ko kai na ga daina khangan bal akoi ju sometimes khalli dana ko ai kan am hai roi than to na jage kai ka ithan da ona jama tam da wara gadi kana no wai ithan da wai na adu duna sida guide haina haira gadi guidance haira gadi ko yen tho o kai do bai thanda wa doino moi du su to holo thabak to hadi office ki mi da oiro ko ai gi team da kai da yen tho pani khang di imung manung gi da sungai ri nang na si to biro ai na si to sala ge khochala ge hai tar ai di hai batalle hena hadi panga gadi dum ithai thanda wa ga ne ba do duna si se ko katang keno to biyo ko hadi yen tho pa hayo hadi thaba inkhang se ko aduga sacral chakra ko sacral chakra se pot ani khakta chamam naraga lairi ko si so pot ani khadang chamam nare hari clear oi daba hai tare ko hari yamna lambi se hai tare ko aina chat ka doriba lambi se yamna clear oi daba gumba oina oi ko relationship ki matang da har relationship ki da so conflict ka adum baso dum laigani ko aduga keno gi oina hara ga so ko hari tauga daba thabak da so pura clear oi daba ko taba adumaina oina oi ko adumi khana ba chaina ba ama katang avoid to biyo aduga amana ko even khana ba mafam da bu ta khamdo ke kain khalu na ban hadi no do on jhala kani ba mi do na hai tare ko hadi mobile se khana ra lai ko a mr a ga b ga se khana re lai na se c ne ba ko hadi changjala ai khamdo pi ke kain na ga taw no ba dum khana jara so no moi do handa ga hafta gi on ne ko hai se dum khana na yaw ro no ba si gi post da hadi no do ina do sa tara kani ba ko adu na hadi mi khana ba phaw ba khamdo pi ko last ki root chakra ko root chakra se yam phajana lei ko yam kena mongna leiye aduga second na mongna leiba katang suna tana aphabu su myam oina uina ko adu na handa hapta se phagani ko yamna phasu phagani adu kena mongna su leyo sida su kart se su yamna kena le na ko yamna ni pi yamna ni luxurious oiba mawong da lei na ko adu na isha gi oina su phajana kebira khopira ga adumai le se ko ado sisina khoi gi cart ki keno message sama le ko ado kai ama ko gemstone gi keno amaga yeng se ko hapetang sida keno hai tare ko gi gemstone gi guardian card amaga lei ko ngonda adu gi message na haidi gemstone sina haidi lei no ko haidi nung gi message hai tare ko sida nam ko haidi nung gi message hai pering haidi card number 2 3 4 5 6 and 7 ko haidi dum mathang ko ham bagi khan bangai se yeng ase ko ham bagi khan bangai se nung sigi maming se yong ko sida then be right and ire ko ado sida ko sum khan bari yong ba sigi message se hai tare ko haidi sum question sangi ne ba card se nang ko are you focused on romance right now hana hadi nungshina ba ko pa don da changera haina khan keno tawri hangi ne ba question se ko ado taragadi decide to create happiness and harmony ko hadi ai no jik lairi ba mi to ga hadi phajana amuk hena hadi ko nungshina na hadi romance haragadi nungshina bane na sida phajana nungshina lege haragadi decide to ro ko hadi create happiness hai tari ai isai thanda create to ba mother ka ro ba create happiness and harmony and see an increase in loyal and caring friends in your life ko ado sida dum ai card ki message mai pa rage ko dum decide to accept love in your life allow the development of a new romantic relationship or the rekindling of an existing one naina hai ko sida ko ahambagi keno sina ko aduga anishubagi angel card message ko sida hai ko harkimer diamond naina are you able to recall your dreams kaina hairagadi aina khalamba na hange hari aina tauge pangthoke kaina khalamba poto amuk hauzik tauge kain khalak para sini da question se kem na te da hadi question se sum hadi kitang relate oi bre yong ne ai hauzik sum khan bra yeng sum sometimes hadi ai wakhan se da ngasai ham ba se da ko hadi nushina ba hai no ka za hadi ai gi relationship se da hadi husband wife ko ra ka su leina ko lu ngo matung da hadi romance ke ka se kya leite no ko amuka hadi focus tor ko do maka hadi saina to bona phabra ne kaina ga am khak leino husband wife ke marak se da ani shuban ko ani shuban are you able to recall your dreams and I ko ado hapetan khallaga yone haidi aina na hangai tawge kain khangiba mangda khangiba aigi mang hai tare ko adu do amu recall torok hadi tawge kaina khalakpa adum bas yarang ne ko ado sida hadi kainogi mana message si pire ko sida dreams can be your internal psychologist and spiritual advisor. Take the time before going to sleep to form the intention to remember your dream, record them when you awaken and use them for contemplation. Dream are powerful tools for self-healing, personal awareness and spiritual growth.
dream se ko yam powerful doi ko hadi self healing gi oina haraga di sida hai se ko hadi card china message hai se ko dream hadi mang leiraga di hai tare ko aina kaino ma tauge haina hadi mi se mang leiraga di hope leiraga di kemta hingbagi ma thau su ta de na ko sida hai simple oina haraga ai ha petang matek samjal lag oina harage ko hadi am kain explain tok draga so hadi ngasai gi mang do leiraga di self healing haraga di engon da tawning ba thabak se tawning ba na traga hadi interest le photo ai si tok da ba ya de ko ai gi mang se ai gi si phang na ba gi da mak da ai hona da ba ya de ko haiba adum ba spiritual growth ka hagadi hada da kan du ishor ning ba ko pasu dum yawra ani na ko adu ni da sida haise aduga ahum suba ko adu ahum suba sin ko have you been spending time in nature ina ha ko how does your garden grow hingon gumba ko vibra ahum suba sin ko hari hingon gumba kai gumba ko vibra ne hari sum yam ko hadi yum da ko whether you live in a small city apartment or an expensive farm ko hadi sida dum hadi ay yam kaina kino tori ko sidum hadi ay hapetang adum para ko ma'am tabiro ko whether you live in a small city apartment or an expensive farm you can always find a way to establish your root in the earth and nature. Use the negative ion of the mountain, sea or air for your overall well-being and hai ko sida ko ari sometimes hadi hausi sum to bre ong ne hadi ai se matam se kadai spend to gain ha ba to ko third card khan bangai ki ni ko third card ki just mamang da loi re ko loi bu this is in sum extra sum hap ni ko handa ta ge adu ko hadi kaino heart chakra ko heart chakra gi sina kaino green tourmaline like what green tourmaline. Do you believe in unlimited supply in all areas of your life? Are you attracting loyal friends and colleagues? ko do you believe unlimited supply in all areas of your life hadi what the padana tum la haning bra kai khalli ne wase da ko hadi unlimited supplies are in all areas of your life hai da mi aphavala haning ba sel thum aphavala haning ba thabai khang aphavala haning ba dum ba mayam to hai tare ko ado sida ko it's time to recognize that there is an unlimited supply aduga a myriad opportunity and unlimited potential available to you. Decide what type of people you want in your life and you know that you have the ability to attract him. Nawanda adugi keno le ko attract obagi hadi nang na lahaningi ba put natraga lahaningi ba mi dugi hadi leire ko hadi mi hara gatinga sagi keno khatang gi wana te ko relationship ki khatang wada te ko ai gi thabai khang gi relate hoida so dum oi bayai ko ado mathangi solar chakra is hadi related quartz and like sida are you ready to move forward with your life as I say hadi move to again na khanbra questions is the questions is some relate over yo ba ina je khali siga hadi ko as I say ai se chat lage hum lemang thadu ga hai tare ko move forward and har ga ti kai no hai ga thai kan se da relationship se hadi husband wife ki da lang tho man te ko aina tawdori ba thabak sida amu hena changjan ge kaina khan ba do du orak pra sine ba sidang se ko ado you have the courage within you to move ahead with your ideas ko nangon da adu ki keno le ko adu ki keno nangon da gun hai tare ko gun hai ga dra thona hai ga dra sida ko courage hai se ko adu nangon da thona le bani na hadi nang na tawdori ba pot to ko changjin ba ngam ne ba ko hide with your ideas by getting the wheels in motion to create your project or intention ko recognize the amazing powerful person that you are and shine on phazana shine tawni ko quartz ki type to ko ana tawge khot ki kaina khallaga leraga di tawbi ba ko sigi pot se ko last ki se ketang ko hiding a sign hidi card so kai no la kre ko ketang hidi unclear oi bagi type to mala kre na ko adu da sidana mu are you seeking unconditional love hai tare ko hidi mi sina aingon da nushi haning ba ko relationship ki matang da khatang oire sai sina mu ko hadi unconditional hadi aingon da pasana nungshi haning ba hai tare ko nupa no oiro na traga nupi no oiro ko you sida ko you really want others to demonstrate the love they have for you. Show your love for other and know you are well loved by many. Allow love be a receptacle for all that is love. Love is a natural state in a high ko last ki dangar ko last ki se karta diam na positive or given aduga sidana muka yage watermelon tourmaline in like sida are you looking for romance and like sida ko are you looking for romance? Do you need more attention and affection ko hadi dwaina pambra nang on the attention hena pambra nang on the nang amena khanbi bu mi do na hadi nang gi person do na natraga nang gi
thabak taw mafam daga hai ko ai se hai di mi se tension pam baga su lei na ko hai di aina taw yu thabo se mi dun ubi na ba kaina ga ado ko sida ko it's time to nurture yourself ko nurture yourself hai nga sai ina mamang da hai di card se kedang relate oi jone sida ke ba mo ba hai na ko sida su hai ko na sa na thanda hai tare ko na sa care lo zo wa hai di it's time to nurture yourself and treat yourself isai thanda hai di ko na sa na thanda treat the way you want others to treat you hai di mi sina aingonda nushi hange haragadi nang nasa do nushi bam su darkar oi ban nasa na hai tare ko mi aina pam photo adi aina ma sina aingonda nushi haninge natraga ma sina ai se yam phajana u haninge ai gi masak se mi sina hadi yam phajana u haninge hai taragadi ai isai thanda hadi sak phajana ba hadi ke ba mo ba ma darkar oi dana ko adumaina ko it's time to nurture yourself and treat yourself the way you want others to treat you ko this is a good time to rev up your self acceptance and increase your to allow more love in your life ko sida leire ko khoigi si se na hadi gemstone gi message ni ko main oina di sida leire ko si se katang si se na hadi akhoi da gemstone si question sang ba je khara ka relate oi bra yeng ba sum comment ga da hairo si je hadi relate oi bra aina je khali ba question je sum hadi agi mind ga lak bra yeng ba ngasai hadi card sida gi lakhi ba myam do ko aduga amana akhoi gi pendulum ko weekly pendulum so hai patang keno torose ko Kanbira se ko sum handak Haftagi oina aina keno maning ba aina keno ma aina hajik tauge kaina khalliba natraga aigi thabak oiro exam gi oiro natraga haidi aina hajik pamme pot to haidi kram kanda kamaina haidi sibu handak Haftagi oina haragadi handak hafta se kai numita yaga dage natraga handak jahi oina haidi karam ba thada ga yaga dage aduga yes or no ko haidi sibu hajik oidoriba haimna chingba adumaina ko ado ngatang khanbiro ko aduga se hapatang keno toroga yengase ko possibly hai de se lai ko oi baya ba se karam kana Sunday and Wednesday ko Sunday and Wednesday numit ta hairagana aduga tha da hairagana May November size da May ga November size da ko hadi keno gi oiragana ko akoi gi days to oiragana Sunday or Wednesday legrana ko do hadi month to oiragana khatang May side da ama natraga November side da ama hadi somna khaliba pot tu gi matang da ko adu se da leire handa Haftagi ketang sangdokhre ina wari liba da ko ma'am thank you